Sehlopha sa Mamelodi Sundowns se laola kgwele ya maoto ka Afrika Borwa. Sundowns e fentše difoka tše 5 tša ligi ka tatelano. Mo sehleng sa go feta ba fentše dibjana tše 3. Gabjale ba di goga pele mo go DStv Premiership le ge ba latlhegetšwe dipapadi tše 2. Efela Sundowns e na le rekoto e botse kgatlhanong le Pirates. Ba nwišitše dino tše 10 mo dipapading tše 5 tša feta gomme Pirates ya nwisha no e tee. It's going to be a very interesting match, I must be honest, and I'm also looking forward to a very nice game of football that will have a lot of goals, because for sure this game deserves to have goals, and I wonder which side they'll be coming from, but it's a game that must have a lot of goals. Sundowns e nwišitše dino tše dintši ka go fetišiša leaking efela le morago la bona le a teka mo sehleng se. No, we always go for a match to win the match. That's the advantage we have as a team. We put our first foot forward. We are not going there to sit back and watch them playing in front of us. That one I can guarantee you. Pirates e swanetše go hlokomela moralo ka pele o kotsi Peter Shalulile ka mokibelo. Every striker has their targets. First to bring the team first, then your own targets come second. But this season it's just to do better than last season. Gore Sundowns e raloka papadi ya loto la pele tseleng ga se mathata a magolo. You want to go home at least with a win or having a goal. But come Saturday, we just have to go there as Sundowns players, as a team, do our best and just make sure that we come out with a win. Efela Pirates e raloka bokaone ka fase ga mohlahli o moswa Jose Riviero ba ikemiseditse go tšea sebjana seo ba se fentšego la mafelelo ka ngwaga wa 2020. Pego ka Sefeso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Kempton Park.